Ho itokolla ha baetapele ba batho batsho mokgeng wa DA ha ho sa makatsa. Phumzile van Dam o boletse ha lebaka la hae la ho itokolla e le maqulwana a seng a le teng. Mokga o qobile ho araba dipotso tse mabapi le ho itokolla ha Van Dam ka botebo. The DA has received and accepted the resignation of Phumzile van Dam as a member of parliament and from the DA. We extend our best wishes to Phumzile and thank her for her extraordinary service to the DA in parliament and by extension the country. Bonginkosi Madikizela o sa tswa itokolla mokgeng wa DA ka baka la ho hloka mangolo a thuto. Ho itokolla ha Madikizela le Van Dam ho ile ha etellwa pele ke ha baetapele ba bang ba mehleng ba kenyelletsa Mmusi Maimane, Herman Mashaba le John Moody. Menyenyetsi e kuma ha ho kgutla ha Helen Zille e le mmaka ditaba. The DA is fundamentally supportive of white interests, and black leaders are only welcome insofar as they toe the line, are malleable, and of course could be perceived as puppets of their ultimate white masters. Mafelong ana a beke mokga o tla kopana ka marangrang a dikgokahanyo mme mokotaba wa kopano ke nako ya ho fetola mawa molemong wa ho fumana tshehetso dikgethong tsa makgotla a metse. We want to bring change to South Africa's racialized and polarized society by recommitting ourselves to Nelson Mandela's dream of a non-racial state. Ho tla bonahala dikgethong tsa makgotla a metse hore na ma Afrika Borwa a ntse a ikamahanya le maano a mokga wa DA kapa tjhe.